approach runway 09. Right heading 050, clear Alice Zulu, approach runway 09 at jet time 530. Visa Malta 759 Tango, vacate next left, right taxiway Mike Kilo and November, stand number 31. Mike Kilo November, stand 31 with Malta 759 Tango. Hun har en anden flyvemaskine, der kommer ind nu og skal lande, så hun vil gerne have os ned. Enten hurtigt, eller også så skulle vi holde og vente op i luften. Vi lander hurtigt. Yep. Oscar Bravo Charlie, medium forlader via Mike, vinder 120 grader 9 knop og vindstød max 20, minimum 6 knop, bane 09 til at lande. Til at lande 09, Oscar Bravo Charlie. Jet time 530, number 2, number 1 is a single engine on short final. 530. Oscar Bravo Charlie til højre, og det ligner, at du fint kan nå